Kanyang laki din! Bakay, nadamag mo ka na yung madamdamag ita dito karuba tayo. Anya manenday ta amadamdamag ngay bagbagam. Agpapaskeng kanumo daw pilyan tun sa banaw. Nakadamagam manen iti dayta. Talaga kamot adagol. Basta palanitan, madamag mo adagos. Anya kalaki din aya. At nangarog tila payag ko, di manggag ka. Una yan. Pudno dayta, imbaga damot na ang kanyak idi namin sanpay. Ngampang nga asim kasaan ka amapmapan. Ha? Tapay nga iman. Apay, inawis da ka? Ha? Ay na, si kamanin jay tao ano pasken, uray sa anda nga inawis, mapanlata. Ha? Kas kala aso basta nasungsong mo. Sige! Anya kalaki din aya bakit? Nagadumo lang yung bagamon. Palani nga rin kung mapantayo Ay na, no siya. Sanak amapan makipasken ijay ayan da Ophelia inton Sabadaw. Apay ngay nana. Urayak latan at iyag da ijay balay. Ha? Nakababain nga mintimapan. Sigurado nga ado ti sumangput a bisita da. Sa bagay matkit di Muray siya. Sa anak mo amapan. Urayin tayo latan ano at dati itid da. Wan, kas jemut ni Ophelia kag. No agpapasken da, adda nga adda ti iwaras na iti kaaruba na. Iso nga urayon tayo latan. Ay nalakay, pangaasim man, tauray saan kan amapan ijay palanitan. Ha? Kas makita mo, adu ti bisita da. Mapan kalamanin ijay amang ibabain. Anya? Urayom kadilatan nga daig da. Anya kamutin bakit? Sa balilat tama, ano mapanak ijay? Ay saan? No kunak saan? Saan? Saan mo nga ipilit kunak tumag? Wine. Saan ako namapan? Anya laki din ayaw. Amok nga minday taugalim kat. No maipapanlaang iti palanit. Ay na, sikat ti numero 1. Awan ti rumwar kunak manan. Ay nawaw, nagpanglumot tanda to si daan nga inyog ni Ophelia. Wan nga raw, nagbanglo talaga. Karnit ibaka ko naman. Nagmaya nga ang rag. Apag iso ita matututo. Ay wan oray siya kat angarak mo, jay inted na kada kamay. Nang tigngatan ni Ophelia, di tayan dadago. Ay, jakam mo Nang tad siguro tanumang tad damot kat ikanda amin akaaruba da. Kasaya at nukasta, tamo awan mahungkunan ni dago. Sa pa'y padak mo't asaan anapan idikalman. Pinaritan ka nung arod ni bakit na. Ha? Mangibabain ka nung amain tunggal mapan iti pasken. Iso asaan nga intulok ni Melissa. Ay na, nagmaya mo tintibang luna da ito si daing bakit? Kastoy kumakanayong kay. Ado pa gisaan ko ngayon lutaw. Ado nga minjinjig da. Anya, kastoy akanayon ko nam. Di kakit mahay blood no bilang lang. Ngunit ang mahayblaran. Siya maao. Ang katala, umunakan amangan. Amok akayat muntimangan ka. Kapay isang kapay amabisin na yan. Saan pa'y? Iso nga umunakan. Itay pa'y amadlaw ko akayat muntimangan. Mga nangarunin ba kay? Mga kalat tama, mabising ka. Saan may baray? Kasalasan ka mo ama pa nagtrabaho. Sampay paray. Pagtrabaho tulat ta. Biliba maging gabaray. Tagtrabaho ka lang, tano kayat mo. Saan nung saan? Anya, kalaki din ay pare. Talaga kasta. Alang arod paray. Lapsan ka ba ya? Inak mo nagtrabaho? Sayang amin te aldaw ngaglabas. No, patambay-tambay tayo lang. Malain kan paray. Agan anad ka. Umayak tulat ta.
Adda ka mo't dito'y balay. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Saan pa'y bakay? Mapanak tulat ta ka day. Anya. Kat, anya nga rod nga iti aramidam dito'y balay nga agmalmalam. Anya pa'y lang ngay. Ilutok adyan na ba ti akarni nga inyag no? Pilya din na minsan. Pramise, numaybos day jay, innakaw, nagtrabaho. Anya. Kayat mo asawan, mapan kantula agtrabaho no awanan ti sidaam, kasta ka de. Hindi ba ka mo? Saan ba kasta? Oh, di ka di madanagan. Na mapanak ka mapan. Relax ka lang ka di. Oh, Ay, unay kan dagol. Daytan ti bagbagakan ka. Naidumduma at talaga ti kinasadot mo. Agasa man dayta? Saan ka anapan nagtrabaho? Gapula ang itisidaan. Kasanon ngay no awanan ti mangtag. relax lang ka di ba kahit ko na ngaruday no? Oh, nilaki din ayaman. Ay, nalabas dayta kinasadot mo. Ha? Sikan ti kasadutan alalaki anam-am mo. Salbag ka kitday. Sipod pa'y, as dyan nga men, di ugali ni Tagaw. Sa lagtrabaho na awanan ti luto na. O nga rin tata, namin ano anapanak ije balay da. Kurang kami nga men, nagtrabaho ije balay ni Auntie Maria. Lulubog lilitaw magday dyan at Tagaw. Ah, ugali na tayo dyan. Uray po utang. Umay to, no awanan ti angren na karne. Uno anya dita. Anya laki din data. Naitumtuman mo na talaga, ti kinasadok na. Ay, naku naman barok. No awan tuntimay sa anggan angren na. Kaslang nakakaasin tumanay, nga may agsapsapol iti pakitrabahuan na. Makabiro at lang iti kasukat na tata. Talaga jakon ayaban ti Jaske. Makauma mo na aywan, tabno pa nagtrabaho. Naimbag ka pa'y pare. Adda ka lang dito'y sango ti balayo anak ka relax. Ha? Kay, agtrabaho at tulat ta ka day. Amo nga mi nakasangay ni Manang Linda di takaruba. Paspaso nga na nga ron no dayag da si day. Anya? Anya pala nga gapo ang mapanak agbambanong nga agtrabaho di kapudutang ngay. Kadama libre ang makangay iti tikaruba. Anya lahi din ngay. Unay kan? Talaga na idumduma mo day takinasadot mo ah. Nagmalas mo ni Melissa ken ka. Awan pa'y apulos ti gagagatam man. Anya? Malas nga ibagbagam mo si Camila. Ala, noawan tinasaya nga ibagam ingkan. Ang mga nung makipangangkapay lang may tiyag ni Linda si Dain, oh. Anya? Adamot ti iga do anak kaluban ije lamisaan. Wambakay, inyag ni Linda itay. Nagdakkel je malukong anagyanan na. Ngamday je laang timbatem. Oo na yan. Ke, amumut tembakay. Basta siyak ti umo namangan. Namnamaam abas lang ti mabatay. Mala, ingka manganay. Ano usam lang tapas si Jembati kasi daan. Amo ngamin anak usim kakay. Talaga nga ano, agsang pa ablising ah. Oh. Ha? Hindi kalman, nangyag ni Linda iti sidain. Sa itang, nangyag mo ni paring Roldan iti sa katibabaw. Di na kano kami masango nga iluto kay. Sayang lang, no mabaybayan na. Anya? So nga iluto na iti bakay. Ang man, laukak ti white beans ko naman. Ay na, hay! Anya? Kat kunak man numapan ka makitrabaho itak adarobay. Ito maminsan itong bakay. Ado pa'y ti aldaw, oh. Anya? Ala, inaaglutaw. No may ni Robert, ibagam asa anak amapan. Ibagam abisi ang aglulutaw. Ay na, kunak man mo umay ni Dagol ita. Nakisarita kanya kiti na minsan nga umay ita. Ay na, adda nga min manen ti inyag da asidaan. Iso aday jay, madama nga ilot-luto na ijay kusina.
Anya? Pasensya ka kuman ha. Jakmat ngamin mapilit ni Dagol ang mapan agtrabaho. Ngamin, aga pa kami laang no kasta ti aramido. Nang runa no addanam namaan na asidaan na. Oh, na yun, datang asawa, mare. Kasaro nga, noon ti mangyag iti sidaan. Anya ngayon ti kanin na. Day tangarod. Hay, nagsadot at talaga. Ay kat makaamun tumatan, ano bilang laang. Ibagam ko na, mare. Oray sa arin ng umay. Baka papungtot mo ta sa sarita. On pa'y mo ti may isa sa una. Salbag gideng. Anya? Makaunguha ni Robert. Gatuin, nukas tangamin asaan ka asigurado ang makapan, saan mo nga ikarkari amapan ka. Ha? Anya nga ita, agong ungot di tao. Maawatak matkit di ani Robert. Ti ko nam kinay umapala da di kanyak. Tauray sana ngagtrabaho, adalat tati agsang pa asidag. Anya? Adumot ti mabaling ko pagtrabaho, ano bilang lain? Saan lang nga di ayanda? Anya laki din na ya. Isagana kayo din ti pagsawsawak. Ganda ni maluton ti kukod ko naman Jawds. Hay, champion na. Anya? Siya, asaan nga agtrab-trabaho? Naimas ti sidsidag o ngamda dya Robert na kanayong agtrab-trabaho? Balatong mo ti sidsidag na tulukaw. Makapapungtot dahi dyan dagong tata. In promise na kanyak nga umayta. Ngamsang ba? Oh, patsim mo da day. Awan lamok baraw. Awanin tata. No ibagaran tumanan nga umay. Ibagat to, nga uray sa aray. Aguray latan itimakan, nga iyag ti kaaruba. Tay sumit, ti kanayon lang ibaga. Diyas kaya pa nagpaparunok tayo baraw. Awan sirbay, ti kinatakil ti bagina, no kastalag. Para makita atata. No pulos, asaan to nga umasidag kanyak, no addama sa apol na. Naumak mo ten. Ala, bay amlatan baraw. Ibagam to kayo kuwada na ita, no umay tumanay. Makadlawa mambakay. Ha? Manumit tingal daw nga awan tinang nangyag iti makan di balay. Apay, kanayon ay ang amin nga addaag papasken. Ha? Ay, inyay nga tanti si daay. Maumamit din iti to yan. Kas kada talbos ti kamuntay. Kas lagsakita ano ka. Ha? Kat, anya nga'y karamidam. Dito'y kalatan balay. Mangnam na makakadilatan iti itad ti kaaruba. Ha? Dayta, marik na mutin tibisin ita nga awan trabaho. Salbag ka. Bakit? Ala, no di mo pa'y kayat ti agtrabaho, adakan ka dayta. Napipiyapay amadamag, jay napay iti sakit. Ngam tinapay iti bising, gapo iti kinasadaw. Anya? Ita nga awanin to may mangtag iti sidaan iti balayaw. Malagip mo manay, ti umay kanyak. Pare. Pasensya ka pare. Ngam addan kasuha mo. Ay, si Karit di mo pare. Unay ka na yan. Ide, kanayon ko mat ngay bagbakakan ka. Nga umay ka. Sakpay ti umay di balayon mo minsan. Ngam anya di kanayon mo nga ibaga. Sana bale, tadamat ti sidaan, itid ti karuba ko lang. Ay, idilaan da di pare. Pasensya ka kumamot. Pasensya man pare. Saan kan nga awatan ng trabaho dito eh. Ngabe, addan, tinabiro ka akasukat mo. Imbagday jay, ta inaldaw nga umayag trabaho. Saan akaskin ka? Agtrabaho ka laeng, no kay kayat mo. Saan no saan? Makauma. Nya? Oh, abay pa lang namin, ngimay ka, pare. Di ka lataag dyan, hindi balayo. Agtugtugaw kalatan, taaguray kat itad, di ka arubam. Tamat sila nga anaggapo dyan ni Roman. Siguro, inungtan na kaan niya. Ha?
Daytan, ti maganap mo, iti na idumduma kinasadot mo. Ay, Saan gamin, ano sayat na itang aramid mo, Robert? Sumbrag ka laeng, bukayan mo, saan mo saan? Ang lalaki di mo te. ay, mga tata. Saan ba akanayong nga da ito ti karo ba makanggayam? Kasla ka ubing, nga panuno na. Gapo iti kinasadot mo, naawanan ka iti trabaho. Sayang ti trabaho kin ni Robert. Dakkel gayam ti sweldom iti kengkwana. Ay, tata. Iso nga itabaro. Agpanunod ka kumamay. Saan anasaya at dahitang arabid mo? Amang namnama kalatan iti ited ti karuba. Agtrabaho kami adagaw. Tapno adda serbi na dahi tabagin. Anak dakkel. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, apay ang naghawid ka, ame. Kunak man lumay sa bulan mo, ije baray damanong mo, ajetro. Ay nananang, nagawid ak gaputadyak maanusan ni Ipag Noemi. Ha, apay ka de. Ay nananang, saan ang maidrawing ti ugali ni Ipag? Nagalas matgayam ti ugali na? Apay ka de, anak ko. Naungot, kirmot, kentijak kayat nakauyaw-uyaw. Kastaya. Ay nanang, amuyo ka de. Kinunanakit din kanyak asaka nga kanu. Aniya? Nanang, ngamjak la nagtagtagari. Ay na, apay, padak ayang amin apike, ano magna, kaslag sabat dagiti dua atumang na. Ape ang nagawid ka amay. Kat numapang kami di balay na manong jitro intong bigat. Anya ka di timapan nyo alaan manong. Kat no di party ka no ti anak da. Iso ay manong. Apay, di da ka di imbagaking kaya. Saan mo? Ay sos, ang mga no di da kakayat ng bitaran. Ayos na ang kanyak manong. Awan tinasakit abakrang ko. Bagi dalatan dagiti lutwon da. Ay na, joke lang ading kaw. Mapantayo Inyawag nga rin ni manong jitro. Ay, masurunak kiniipag Noemi. Apay aya. Kadya ugali na Ay na, di mo iraman ti ka anakam. Isaw ti agkasangay. Saan ani ipag Noemi? Nasaya at mag. Tasimur ka kadamanong mga Eric ading ko. Wen manong, gaputa ipilit ni Manong Eric. Ay na, di na ko makayat yung pinilit ko Apay ka din kami nakilahat apim manaw ka diti balay ating ko. At ka diti nagsakit ang tinaka mo kanya. Awan manong. Ni kano ba ka mo manaw? Di na maanusan. Manong Eric. Kunak, tupay ka ta ni manang mo manay. Ay na, di mo lang tanikas kaso ni manang iyo. Kaputa talaga kas jet ugali na. Ay, nalabas mo amin manong. Imbag man tamaanusang. Ay na, naldala ko matimaya tamang sublat. Yung pasublat ko na. Anya? Ay, kung kunak lakad ating ko. Ay kama, ano sa ka? Kaputa asawa ka nga raw. Ay na! Sino nga tama ng tinang sublat iti tsinelas ko? Ay na! Anya ka din dahil manang. Jay man tsinelas ko? Awan matan ditoy! Insina kadagiti duma, kat awan matan! Dahito'y ka dahil manang. Wan Eric, day tangarod! Ay, pasensya kayo na manang. Kunak na awan ti mangusar. Kaputan na isina magkaragiti daduma. Di yung man subsublatan dagita tsinelas ko? Sabay kat nagingisit dagita dapan nyo? Manang Noymay. Nangagkutin pa kami ti kapsat ko, Noemi. Kat, dakasakmanen kasta ka din?
Nasayaat, kamom dayta. Anya? Katagpay sumat. Nagngingisit dagiti dapanda. Saan ama ibagay ijay puraw at tsinelas ko? Ay na, Noemi. Nalabos ka talaga. Ay na. Numabalin la kong mga ipasublat ti asawa. Impasublat kang gayt. Anya? Ay mo. Ay na. Ang mga nawan mo ilatin mga sublat kang ka. Gapo iti kinaalas to galim. Ay na, marurudak at talaga iti dayjay anoy mi. Apay ka di manan amay. Kita man ti ugali na. Dila nagbain anang ibagakin ka anang isit dagiti sakam. Anya? Ay na, no aguyaw, kunamla no asino anapu daw. Di namat aya makita jay tenged na anak kanisnisit. Ay na, dila nagbain nagpaababa iti buok na. Ay kit kasano ang makita na titanggad na. Kit adda ijay nga to titanggad na ti mata na. Ah? Uri asino mga minatao, di na makita titanggad na. Malaksid yalis na ti mata na. Tapno makita na titanggad na. Ay na, sika talaga manong, maalampay laang ti agangaw. Idinto tap pinabainan na kalangarudan ni Noyme. Bayamo na din ka, basit labanag dayta. Isungawan anyaman na kanya. Ay na, nasayatay may ka dito'y parlon, Noemi. Wan, taang papukisak man. Anya po kisti kayat mo? Agpa-short hairag man, Alfon. Bagay ko matlaka di. Mabit lang taming mingak ti rupam. Sikamat, Alfon. Masapul mingmingam aya. Ay katwin mo tapno kita no niya ti may bagay king kaapukis. Maala, kita ang ngarot ana imbag Mabalinti sikat king ka, may bagay ti rupam. O sige man, pugisan akon. Tanay, nagatidog mo tan tibok ko. Noemi, ang mga nukayat mo nga aglobas si data rupam, ada ti pampapudaw a products ko. Apay, nangisita ka di unay, Alfon? Aha, saan mo? Ibagak lang bareng kayat mo nga ipadas. Dagito'y tao. Ala, wan, agpili akto. Ngam pukisan nakpay nga umuna. Kaslalim mawagpas si tirupa ni Ipag Noymi Ay, yaka mo Saan ko maaming mingmingan? Un manong, kasla naksayan matingisit jerupa na. Sika talaga ami. Apay, masapol balik sa maya nangisi. Sana bali tawan mat ito'y, di na mangagdagiti bagbaga. Anya? Un manong, ngam uray pa'y mangag na. Isumat ti ugali na. Day tala agoy, uyaw kadagiti pada na tao. Kay tuladem may. Saan mat manong? Wano, balbalsan. Ay na, saan manong? Ibagbagaklaan ti pudno nga aramid na. Awan mataramida mita dito'y balay, Noemi. Apay ka di. Agkuyog taman ni Garden. Tulungan na kang mula. Anya, Apay, di mo kaya timapan ni Garden? kayat ko ngamay na. Naibos pa'y gaya man ti sunblock ko. Di ka man agbalin na arte, Noemi No Garden ti trabaho, saan amasapol da kita? Ano sa mun ati mainitan? Wan nagpigsa ti darang ti init. Ngumisit man ang ti kudil ko. Awan ti mabalin. Iso ti nakaibatugan at trabaho. Ano sa mun tadi ka mo nagmaestra. Anya? Gusto ak met, saan aya? Mala! Wanan jetro! Nagadumat gayam ti usar ni Noy may apang papudaw ije balayda. Ha? Nakita maya. Katwan nanang, pang papudaw amin ti usar na ijay. Agrugi iti sabon kan aminan. Ay kat, bay-bay ba? Ta kwarta na matigat-gatang na. Sa bagay matkit di ananang. Wow, ni suati mon pakibyangan. Ngam kasla awan mat epekto na. Aniya? Wala nang, lima wag labas si Jero pa na. Iso ako na, nga awan siguron ti pagbaliwan Jero pa na. Talaga akas giant ti kolor na.
kasjay ni ading mo nga Eric. Anya ka Sujay? Di kinangisip na ah. Ay na, aguyaw ka man na nakon. Apay, di mo ayang makita day tabagim. Ha? Kaon may, nuko naman ang isit ti kabsat ko. Agpada kayo. Awan ti makunaan na po daw kada kayo. Si kamot jitro. Tapos sakitan pa'y tiriknak. Ibagbagak lang ti agpaiso no may. Ay na, sakbay nga aguyaw ka, kita mamma day tabagim. Day takit ti jakal nga ugalim. Anya? Asawa na? Ngam kastakit din ti ibagbagam? Kasano, kat makauma ka magnaming. Nalaing kang aguyaw, ngam di mo lakit kitam day tabagim. Apay, di mo ka di makita ti nagbaliwak? Pimudawak mo jitro. Ay na, peke day ta kinapulaw. Naimbag ko mga ron, no pinapulaw na agraman ti kaunggam. Alfon, anda ka ti kita dumaabran dagi jay pampapudaw nga inlakong kanya. Adamit Noemi, apay ka di. Sukatak man ti ususara. Nagkapsot man. Ha? Ay na, urayam Manulaang mat nga aldaw, ngay nusar mo. Nabayagan. Nasurukan ang makabulan. Ang sa anak mo't ang pumudaw. Win nga agpaisuan niya. Kaslawan mo din nagbaliwan day tarupam. Anya? Adamot uray kaskasano. Wanan. At ati sa bali abran, nanginginala day jay. Sana bali taadamot kwarta kapag bayad ko. Sa bagay mo't kit day Wan Alfon, uray nangina. Basta epektibo. Si kagayam tinagkatangan ni ipag ko kadagiti us-usaran na apagpapudaw. Wan, ami. Isumit lagayam anagado ti containers ijay balayda. Wan, imay nga idin na minsan, kat sinukatan na tay sigod nga aramatin na, gaputa nakapsot ka no. Kat idi kita agyarupa na, kaslawan unay ti ipikto nang agpaiso. Isa sinukatan na iti napigpigsa ng nanginalang Abi ang katawa ka. Ay na, uray anya nga minti usaran na, no talaga anangisit. Awan mabalin. Ay, anya lakit din aya. Ay, kit bay kaya nangaro ti pumudaw. Ay na, no jak la makapagtepel. Ibagak ana itulangan ti kinangisit na. Iso nga uray anya ti aramaten na apagpapudaw. Awan lakta ti pagbaliwan na. Hoy, ami di kagar aramid. Ang mga nuagsakit tinakam na. Anya, bayam atap no agnakem. Tapno marik na namot ti aramid na. Tanalabos ti kinauyaw na. Kanayom na nga ibaga anangisit ni manong ko nga Eric. Idinto taagpada damang. Si kamot gayam na yun Umay kakadimanin aggatang iti products. Agata nga lablabi naman. Ha? Dahil iti rumbang ka na iti products mo. Saan ko? Into pa mo magtangkanyak na kita ginatang mo kanya. Dahil dati maiparbangkan ka, Alfon. Gaputa man luloko ka. Ha? Anya ka niti sasawam, Noemi. Linuko na klagayam. Gaputa peke na kita lakom. Kasama piki. Ay nalawlawag ang mamutibagbagam, Noemi. Amok alino ko naklaang. Peke dagito'y alakom. Gaputa manon abulan ang nang usarak. Ngam awan mat epekto na kanya. Anya? Nangina. Ngam awan mat apulos ti epekto na. Iso amang isuble ka iti kwartak. Uray ka gudwa. Ay na, Noemi. Kaluka ka naman. Sakbay nga gungit-ungit ka dito yung parlor ko. Panunutin mamata na imbag. Ha? Nawan ti pekto na kang panunod ka na. Ang mga nukas na talaga ti paragkudkudil mo. Iso nga uraan niya to sir, ma-whitening products. Sana tumalabking ka. Anya? Wan, nangisit ka talaga. Iso sana nga umipikto na kitaking ka. Iso di ka latag sa usaw dito yung parlor ko. Ito uraan niya lang kita. Ha? Ay, magibabayin ka maggayang mga asawa, Noemi. Anya? Tapay. Kasano? Kat nakiapa ka kanukin ni Alfon. Ti ko na mga ta. Kat jak maamuan, Noemi. Ay na,
Talaga asabali ka mata. Nakiapa ka, gaputa saan ato malabkin ka, di ginatang mo apampapu daw. Jetro? Apay nakiapa ka, nusak day takit mabaina ka. Apay nga agungat ka, no saan ato malabkin ka ti pagpapu daw. Ay na, aklo ng gaminan, Noyme. Saan ato malabkin ka na kita, gaputa talaga anangisit ka. Si kamot, Jetro? Agnagam kamit nga taytan, di ka naguyaw. Sa dengamon ti mangibaga, anangisit ti padam a tao. Gapo, taagpapada kayo. Gan maisa, napyada, gapo ta kulay dala ang tinangisit. Idinto ta sika, nangisit, ultimo kaunggam. Niya? Ami, anda ka din ni Eric. Awan ipag, apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibaga. Anyang iday jay. Kayat ko lang ko mga agkid daw iti pasensya. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Dagiti panangibabain, kan pananguy-uyaw ko kankwana. Ipag, Mas daaw ka nga ta, no apay akas to iti ibagbagak ita. Nakaamiris ako. Saan ka ayam arumbang nga aguy-uyawak? Gapo tagpada kami laang. nasaya at mata nakaamiris kan, ipag. Wan ipag. Kat pangaasim ta kuyugan nak kuma. Mapantay di ayan ni Alfon. Gapo ta kayat kumata kasarita. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Gapo iti panangapak. Inapam ni Alfon, ipag. Wan ipag. Gapo ta saan at tumalab amin dagiti inlako na kanyak. Kat imbagak pa'y apeke. Napanunot ko at talaga akas to'y siguro ti kudil ko. Isu nga urean niya ti Arameda. Sa anak apo mo daw. Isu akait ko kumakasarita ni Alfon. Nga uray mababainak unay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Umadani manan di pa nagsasarat. Masapol man na nga kwarta iti inaldaw. Ay nga nga rin bagay, kasta talaga Isong nga trabaho Naknood na marin ti balunay dagiti ubing iti inang daw. Ay, rumbang laang. Kung gaya, kaano ka mapang gumatang iti school supplies dagiti ubing? Mapanak intong Domingo lakay. Agsabay kami kin ni bakla. Ha? Gumatang lang kami iti school supplies dagiti kakaanakan na. Basta ay gawin na. Mapan kayo nga rin intong Domingo. Apag isaw nga usaran dan Lunes. Anya, agkuyog kayo kinilor na intong Domingo? Wen ka no kumare. Isumit may naimbaga kanya kiti kalman. Diyak ko mangarod kaya takakuyog ka. Taapay, Diyak ngarod kaya ti ugalin na ano mapan ija ili. Kunam iso abak na. sa bagay, ugali na dayta, idi pa'y laang. Kandi may isa diyak kayat kinkwana. Kanayon na nga ibaga dagiti laang saglalaka tigat katanga. No iso kano ti gumatang, dagiti nginginaan. Para magmat nga minday chay. Uray padpada nga awan makukwarta na, kat panagkita na lata iti bagi na kat baknang. Anong nabaknang ka dyan? Padpada mo't nag-uulam ng bagoong, nyalaki din aya? Ha? Nabaknang ati kinalastog, iso ti padyan. Kasano kumare? Anyang oras tama pa ni Jay Ilin ton bigat? Kat masapata amumatan atong gal Domingo kat adu ti tao ije ili. Isu anas kan masapata. Sa bagay mo't kiti Wen oray dito alas 7. Wan kumare. Wan gayam.
Ni kumarim Sandra ngay, saan mo akakuyog? Saan? Nakagatang kami na din na minsan pa nga aldaw. Iso asaan tan akakuyong. Nasaya at matano kasta. Diyak mo't lakayat akakuyog no bilang langkat. Ha? Apayan ako ng dayta. Ay, basta! Ado, ti diyak kayat nga ugali na dayjay ako marim. Uray, idanon mo kan ko na, tapod no mat. Ay, nako. Ano ka saan ti kinadakas ti ugali na? Nadakdakas ti ugali, just kika. Ha? Adda ka ti ibagbagam ko, Mare. Ha? Ay, awan kumare. Awan. At titigatan mo ito sa dagiti ubeng bakan. Ay, agyaman ak unay lakay. Masapa kami ang mapaninton bigat. Igatangam dagiti ubeng iti baro a bagda. Ta dahaan mo ito dagiti bagda, idi lasyer. Wan lakay. Siyak ti makam mo kadagita. Tigatangam, ora jay san unay anangina, tapno umanay di ta kwarta. Wan ka di. Anya kalakit din aya. Dagita abang banag. Saanin anas kan nga ibilbilin mo kanya. Taamok dagita. Ay na! Nagpipintas mo ito kita ginatang mo abag, dagiti anak mo kumare. Ay, wan ako, Mare. Apay, just aya. Ay na! Agason, tadapilid na ti bagda. Wan, tapno saan da amarigatan amang bagbagkat. Iguyod dalatan no kasjay amabannog ta. Nagganasan. O kat siga ngay. Anya ngay matagita ginatang mo. Kasla dagiti bagmat alalakaan. Ay, wan kumare, anya ngay nga rod, kaya isulaang mati umanayan ti kwarta. Ay, ang cheap. What? Ala, angaw ko lang ala, mapantan iji paradaan ti tricycle. Agawid tamitan. Madian talaga ti panagdangag ko ti naibaga ni Lorna kanyak iji palingki, mare. Imbaga na kadimanan at chip dagiti ginatang mo. Wan kumare, kahit amumpay, imbaga na iji kaadwan iti tao, ay na, mangibabain man. Kunamlano asino, nabaknang ti salbang. Adan tumot at aldaw na. Kaputa kanayon ko apas pasinsyaan. Apabusuan na mo ti kinasingpot ko. Alabay amon, agsaysayang kalaang iti oras amang pampanunot kan kuana. Nay, kasla pantalon mo't day ta nakasupot nga imot mo, Lorna. Ha? Wala na. Napan ko ginatang iji tersena ni Manang Irene. Nagngina nga rod. Ha? Jag nga min daytoy nana. Amo yung matano branded kat nangina. Imbag lang nga daw sa rak no PTA meeting ija school dagiti ubing. Kasta ka day. Kaano gayam ti PTA meeting? Into no Lunes nana. Kasta aya, taibagak man kiniluding. Amangan no saan na nga amaw, no saan manan ana ibaga jay apu ko. Apaw! PTA meeting lang day kumare. Ngamin sa ganaamot ti kasta unay. Katuan Kaya't ko ngamin, ano mapanak makimeeting, branded amin akawas ko. Tapno saan panunutan nagiti co-parents tayo, just. Anya? Kitaam, gimatangak iti branded a pantalon, branded a blouse, kan sapatos anangina. Ay, wala akong masabi. Kundi sana all. Sana all ko gaputa chip mat amin nga usar mo. Anya? Iti meeting lang, di pa pala. Ngam ko naman lang, no, mga nakati kasar, iti dayta lang ang bakit. Anya kalakit din aya, lakay. Ha? Jak ngamin kayat, panunutan nagitipadak nga inna, amapan makimeeting, jasak. Amang ano siya klaang ti mapan makimeeting akas to iti pantalon na. Amok ngamin. Adag iti dadumaan na ganak, naka-leggings dalaang iti saglalaka, numapanda iti pagadalan. Anya? Ala,
Inakon, tama nga numaladawak, ijay meeting. Parents, sakbay tayo a pagtutungtungan ti contribution, may papan iti TV, nga usaran dagiti anak tayo. Kayat ko lang asaludsudan, no adda mayat nga ag-donate iti kaldero, ama usar tunggal adda maangay a feeding program. Ma'am, syakon. Kastamot na ita ibagbagayo a TV, nga usaran dagiti anak tayo. Syakon ti mangidunay. Thank you very much, ma'am. It's an honor ada kayo ti mangidonar iti kasapulan tayo. Awan anyaman na, madam. Basit abanag. Okay, ma'am. Then, next is, amang ano adamo ti mayat amang i-donate iti pinggan apanganan dagiti anak tayo. Wano complete set. Pinggan, kutsara, tinidor kan baso apaginumanda. Kan kastamatan ti water jug ama isakto. Tapno addalat ti danom dito'y nga inumanda. In case nga awan balon dadanom. Ma'am, uray syakon, ma'am. Basit la abanag dagita. Maminsan pa'y, agyaman kami, ma'am. Amo kamaragsakan dagiti ko parents tayo, tasandan nga ag-contribute. After meeting, agsarita ta, ma'am. Bilibak man na talaga king kakumare. Talagang adumot kwartayo, anya. Ha? Agasem man ta nag-volunteer ka, mag-donate iti amin nakasapulan dagiti ubing tayo iti pagadalan. Anya kalakit din aya. Kas iti kanayon nga ibagakkan ka. Tapno saan apanunutan nagiti co-parents tayo, adjas-jasak. Una yan? Awan mo't kiti ti adu a kwartak. Kan amok anangin na ti flat screen a TV. Ngam amok akabaulan agatangan nila kay ko dayjay. Kastamutan ti kaldero a paglutuan iti kanan dagiti ubing. Ay, unay kan kumare. Awan may bagak iti kinapalangguad mo. Gapulang iti ayat mo nga agpalastog, idunit mo amin na. Di mo panunutin ti bandog nila kay mo nga agtrab-trabaho. Anya? Ba't naman? Uray siyak nga rod, kat mas daawak iti inaramid ni Lorna ijay meeting. Alaman ko ba ilan na nga idonate amin, di ko na nga idonate na. Kabailan na tawon mat awon idi madama ti meeting. Mangidonate, ngam sana tapno makatulong. Mangidonate tapno lang ibaga dagiti daduma anaganak nga damabalin na iti biyag. Nga uray padpadamat asang kasapol sang kasaang. Isumat, anyangay nga rot. Awan mabalin ti tao malastog, ti muna. Imbes ang mabalin mo't apagkukontributan tayo JTV. Ngam, talaga feeling rich day jay Alorna. Anya nga ta ati maganap na iti kasjay ngay naramid na. Anya, mangidunit kay ti TV di pagadalan. Apa kasta, kat mabalin mo't apagkukontributan nyo data. Mabalin nga rod lakay. Ngam kunak asya kun ti mangidonate. Anya, ay unay kan Lorna, amumot anangina ti flat screen na TV. Amok anangina. Ngam kayat ko lang nga rod apakitaan dagiti padak a parentes. Apay ngamin aya. Salpag iti tikas na ugalim. Mangidunit ka, tapno lang ibagada nga adda mabalin mo iti biyag, nga urawan mo't. Anya? Panunutom kumamat Siyak ang tagtrabaho para iti pamilya. Ngayon ka, dahil talang agpalastog iti padam at ako ti pampanunutem. Ha? Makamu ka iti kwartang igatang mo iti TV. Saan ko nga itad dayta? Sa pagkiding. Ay nalorna, bakit takaw? Kat iti da ito'y akinabakit kaw. Awan pa'y napuutak abim magnang. Wano pimintas ti panagbiag na, gapo iti kinapalangwad na. Ha?
Saan ngamin anasaya at day tangar aramidem balasang ko. Panunutem ang mabambanog nila kay mong agtrab-trabaho para kada kayo a pamilyana. Ngam si Kamat, day taagi donator aramidem. Nana, Saan mo't adakas ti mangi-donate? Ngam mangi-donate tayaw no aglaplapusanan tayaw. Ngam no kastamot laang nga umdas ti masapsapulan para iti pamilya ay saanen. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Anya? Kit kasanong nga ita, anting karim nga i-donate mo ijay eskulaan. agparparikutak nga rod kumari. Saan ngamin akayat nila kay ko? Amang tad iti kwarta nga igatang ko iti TV. Sapay umawag na teacher dagiti ubing. Anya? Jak amon ti aramidak kumari. Ay, awan di maitulong ko kayong kakumari. Kit no saan mo pa maitid jay TV, unang dagiti kaldero, kas kada plato nga promise mo. Uwan kumari. Awan mo't lang nga rod ti igatang ko iti kaldero kan pinggan. Kas kada baso, kutsara, tinidor. Iso adag iti laangan usar maiji balay ti indonate ko ah. What? Ay na, por Diyos por Santo Lord na ya. Dahil dati maghanap din alas to, kakasking ka. Agbayin ka kumamot iti tawa, nang runay ti asawam. Anya ti ko na? Dumawat ka ititulong kanya? Uwan ko kumari. Amang ano ada maitulong mo. Maipapan iti i-donate ko kung maiji pagadalan. Anya? Apay atulungan ka. Kat imbagam mat asangon-sango idi PTA meeting. Akabailam amin nga i-donate. Ha? Kan maysa, imbagam pa'y abasit laang abanag dayta. Anya lakit din aya. Mari. Takderam ano anya ti imbagam. Takderam ti kinapalangwad mo. Idi, ibagbagam pa iti kaaruba ang nagalas ti ugali. Sa ita, o may kaagki daw iti tulong kanya. Ay, awan may tulong ko kan ka, mare. Unay kan kumari. I will just laugh at you. Ala, pumanaw kan. Unay kan, Lorna. Isumot laga makila talagpukaw dagiti kaldero kas kada pinggan. Tagayam, indonit mo iji pagadalan. Ay, pasensya ka kuman na kay. Ha! Awan nga min ti igatang ko. Iso ati usar tayo laangan tininamay ko nga impan. Ay na, Lorna ya. Jak amon taramidakin ka. Ikarik la kay. Saanan ama ulit pay. Ala, umano kan diti balay. Total, kat awan sir-sirbim. Uray day tabagim, kat ipan mon idonate iji pagatalan, tapno si kantag balin atibita. Anya? Heh, total kat maibagay mo ken ka, sa uka sao. Ala, mabangkang! Dalakit din na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nay, apay ba kay? Nakamulanglang ka dita sangwan ang ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mat. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Ah, anya katoy bakit ko na ya? Amukmak nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam inuluna anak mo tayo. Manon a birthday ti naglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mat. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura ba kay? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit ah. Isagana ang mati maika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay kudi kang ka iti pagsaganam. Ikanak. Wun! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam.
Ay abam, dagiti gagayam mo no ko kumareng. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay una paray. Agi na nakakamot Itay ka pa'y parbangon ngagpaspasada. Saan lapar bango na? Pero nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Uwan nga raw, apay ayakas talaunay ti rigit mo ngagpasada. Among pare, birthday ni bakit ko. Nasken ngagsagana akmot ure basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Kun pare. Ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang araw, paray. Una. Dagiti kayat na nga umay birthday di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo gandi beryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na. Kat no da magkaungad da ka no iluglugan nila kay na achiks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumuti bagbagada. Naumansan nila kay nakindi beryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kaya't mo asawa nana. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanon sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit hindi beryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apag saganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa 6,000. Isu na yunam. Ah. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wait. Ingkar-karigatak tinagpaspasada kay. Ada ati kasta kwarta. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. Wan. 6,000. Ay, bilagak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon beryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samat amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para inton umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Inton Sabado, umay kayon to Ag-birthday ka matgayam, Mariberyang. Ne, anya ti panagkunam kanyak, sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram? Diyak kayat timapan iti day ta birthday day ta biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na kamapan. Tadi nakmat inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran. Ay diyak kayat timapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw no di nakmat inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no saan nak nga imbitaran. Nas ka na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dagiti gagayam mo. Binaga akon ida. Amangan no adda di mo inayaban. Ay gumura da. Ne, ninsamot na namin hindi agsibsibog iti masetas na. Wey, iso.
Ay, bakit mata ni Nana milingan niya? Ay, mapan kun sa imbitaran. Nalaing kat agumura dayjay no di mo imbitaran. Amangan no adan tumanan maibagbaga na. Ay, una. Amo, akasta ti ugali day ta bakit. Ala, ingka imbitaran bakit? Nanamiling, Oh, apay, Biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, Nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubang. Mabalin ka dimot malipatan ka. Mabalay nga itugot ko nila kay kaw. Ay, katuan ah. Diyay nga'y manugang ko at alaw. Mabalay nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, Nana. Ayaban niyo amin, ida. Ay, happy birthday, Biryang! Umay kaming tung araw! Nakitak mo't nagtungtong kayo kini Biryang, Nana. Ay, wag! Inimbitaran na kaun. Iso ang mapanak tumaki birthday intong Sabadaw. Kunakon kat nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay kaw. Ay, mabalingayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalingayam ti ado nga itugot. Mabalin na. Apay kit dinasaan. Iso apati dagiti apo kaw. Itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko. Kan kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin na ito, Gaut. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kaw. Kasla kayo ang pakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni Bakay. Ay, pagsampo itong nagiti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti datunga paray. Ay, sus. Naskin gayam, abuo ababoy, ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisaganan ni Bakit Ay, sus. Dayta ka. Umay kami pa'y agagayim mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam, ti gagayim ni Bakit, ma'am. Ay na, talaga nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan na ngay nila kay mo, Nana. Ay, day ta nakatakdaw di ta igay. Wan. Isugayam day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Diyan nakapuraw, iso ni bayaw kao. Diyan mo't nakalabaga, diyan inauna abayaw kao. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, Nana. Dagiti ba't dadumay jay igay, dagiti kakasinsin kao. Kun kakasinsin nila kay ikaw. Ay na, umanay kayon samatan iti may sadakkel adam truck, Nana. Ay, kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nila kay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay Bert ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita nga agpaysong. Ngam kunadamat nga adda ijay kusina nga aglut-luto iti pansit. Pansit? Pansit lang nga tati sa gana na? Hay, anyamot no pansit lang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus! Kunak ano addalit saun. Ngamawan mo ti makitak amatuntulo alit saun. Awan tilitson, Nana.
Kat no imbaga ka na iti kakabagyak, kadalit sa iso ngay mayda, italaang aya ang makaraman da iti litson. Man manuda makaraman iti litson. Iso nga mayda. Kat no yung karigatan dati nagbalasyo iti karayan anaunag, tapno laang umayda. Kaday tangarod matlit sa ti umayda ramadan. Mangan kayo, ado ti sagana. Ay, Brian, ngayon na nga jalit sound. Awan ti lechon, nana. Nanginangamin ti baboy ita. Ang adomot kiti ti sagana mi akarne iti baboy. Awan ti gatan ko iti regalo, Brian. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamang tanalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyas ay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti may abisita bakit? At dapay laang nga tamot makunada? Amo mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anyangay harod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamatlagayam dito yung aglablaba, na. Ay, wan. Naurnong tilalaban, may. Kasanaw, imbes nga glaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Imbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Jak ngamin naramanan amin, nana. Tay di agsubliak ang mga lakuma. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyabot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyaw kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaramanak, kurang itisoy na. Nagado ti sukana, kanalablab ay. Ay, salad ay na. Kurang itigatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaibos dagiti anak ko jay inalada nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabaling kadimot asaan. Jay karni, nangyawid kami. Sika ngay, nana. Ay na, sa nga silyasin sa ginayawid ko akarday. Nagadumatan nga eh. Ay kakawan na, kakaiso na birthday ni Biryang. Jacket din mangyawid. Ay, kalukwanan no diya kagyaway. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae. Nabayagan nga isu day ta kanya parang awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae dita basita kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta idi-ar-ar kilaendak dagiti mamaestra. Ammo ko no sino tinaggapuan day ta nga istorya pare. Ay, amam, kit asino da ngay? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Mileg. Nalay nga garamit iti istorya day bakit. Ti lansa mo, ti istoryain na mo da jay. Kasta nga min no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, madagayam kastaan na pasama. Di bagat ko ti inalada, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Isumot lagayan. Akastalauna iti panang perdida kan ni baga ma. Ken kastamot lang dayjay kumare na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais.
Ay, may samot na dya chismusa. Nalaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga ro, at tinagan na ang marites. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag man, tasaan na kang apahan ni bagay mo, kada kita mangmangag na nga, da babae paray. Apay kung maatutupan na dagita nga istorya, ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din nga mindag ito, yakakalugaran tayo paray. Apay nga ta, pakaragsakan dati, mang perdi iti padada ataw. Nanamiling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da biryang. Ay, won, ni kanay. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kupya lang bata. Talagaan nalalaing dagiti anak da biryang, nana. Imaladakin ni biryang. Anya kumangay kipaglaingan na. Anya kumangay kipaglaingan na. Aywan gayam nana, ininbitaran na kan. Celebraran da kanu kat di graduation di anak da. Apay nga mom, katawan pa'y mati na ipalpalapayag kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado kanu ti sagana da. Tara, ay sigurado amang isuputa. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaro babakit. Mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no daki di sa wanda amadi. Adon to amanan ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din ngagbayso. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsog da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno, papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.